Football is live, 90 minutes, one passion. Bafana Bafana 0, Canada 1. FIFA World Cup 2026. Zote mvizuri Bafana Bafana iko duwa nechi kupaka round of 32 chiko bia fano kala Afrika chipembezo bara rusha kata ndukuru peloli chipinga nichi dao chimero ndingamanda. Simba mkana mara nyuma brother Hermin. Nendred choke. Right ngamanda. Nditobona tobayisalanga mtambo watibala na musi kati ya Bafana Bafana Canada. Musi rishikaza chikukundiwa chikoro chishika kumba ya minute ifizisera. Zombayisanga manda. Kama zilizupi ya brother kama zizo ngari tsakwini kati Bafana Bafana tibala na musi kubaka approach kusukela neres duwana riko ba kama siraji ngabana gulo. Ngandene nikuzubona nga. Ya arali basadza mutambo webo first 11 bashimisa mugulisi biko bros. Ndibona uri ne kuyanga hanne ndora tapurupero ndichitobona first 11 ndabona musiwana mukwena angango. Ndibona nga ofuna kuwisa first 11 yeya thoma ka game yopelawo ya vakutamba na Korea yenda bona first 11 yopelawo ichikobana na the moments zabudi romisa chances ngana ka game yopelawo mara arali vasadza ka game yatubana na muzi mugudisi vone vana ndibona nga votodila ngori atingopia ndabona first half yeve ichikukona recruit skara roba na shot target ntini ndibona nga vone vana mugudisi ujena havo nga 3 defensive midfield ndibona nga ndizone zvezvaita uri risave na zvikara zvingi avasiyo muswana mufukeni avasiyo muswana makopa avasiyo muswana apolisi ova asiyo muswana maseko ori ahuna na mutina mutiyeva kukona distribute bora kufana na game yafera wera ari kokona vona talent mbata na muswana stall vevone vana vachikokona rumana rikokona vona udistribute bora rikokona vona through passes atikokona na bora na ntiyene muswana makopa ringamba zori owona chikara kana owona bora munengeni wawe owona through pass muswana makopa atikomena vona bora na ntiyi ine muswana maseko aibuyisa sa cross atingobona bora na ntiyi muswana apolisi aibuyisa sa cross until vachiintroduce muswana mbata wena kono vona vafana ichikotoona that's moments na muswana apolisi achikotoma vana moments achikokona vana shot on goal ndibona nga ndihone enda tumubona vafana ka second half ichinga better than second half first half. Ndizupia zozo mazukupine nga timu ya Canada kwa ndoibona timu ya Canada ya bazaro nyima parani ma brother ndiro wana ndiro baro abaka msudu wana kuna wana mamoro na moments ya diwane iko ya maparani ndiro baro diwane dikor ya uba mongondi zori timu ya Canada rarchia umre paskara churi etambe vachia umwe vavona rischana 6 ori arali vone vane vatenda ukhauwa kasigisi zviyamburi ndikutendera uri avo vane vatokona kucapitaliza ka gap line lava hone vatokona ripanisa ndikanada yaveka kukreta zvikara zvingisa rimukodze musona Rowan Williams rimukodze musona Mbokazi rimukodze musona Akona veva kutiva dzimwe dzabhora dzine dzasongoreruwa nga maanda ngori arali vadziwana defender ichikokona uva iyone mutambi akutambisa zvakwine zviyamburi kuchoteriwa vave vavona goalkeeper ayene mutambi ene akutivesa zvakwine zviyamburi kuchoteriwa so ndibona unga rina rasvike rarichita richipa timu ya Canada chikara chori aitambe zvisokoteya kamzi ndizupia zvemugudisi vavotozviita ndikuvona vachikuita chanduko ya muswana rena sakujena mukata mudavo kubva muswana makopa ndikuvona muswana muremi achikojena uchikobva muswana maseko chanduko unovona zvotusa timu yavona pana kana ndizupia zvava vachingatewa vopanganyiwa vachingaita zvokuita ya uyanga hane ndivona nga chanduko dzevadziita iyi dzamusi vachikopanga muswana renasi ndivona nga ndizvona zvakwine ovasiyo gamini makopa ngori asina bola na ntine yakuiwana still vadovori vakupanga renasi ene naye aunana bola na ntiye na be receiver kana aunana bola na ntiye receiver ngori hausina mutu ene kudistribute ball arali na incha mutu nga mufukeni zvikombo ndingani kutenda kalori rine auna playmaker ne yavo rine ne denge kudistribute ball arali vasadza zvine mufukeni atamba number 10 ndiyone tiko ya attacking arali 10 ya vaisiyo zviyamburi arina mutenero titika ngayo richataka rutembanyi nendiyanga hamne ndivona nga ofuna vazongoncha muswana rile mfukeni oncha apolisi weva asiyo totally otova hone musi unointroduce muswana mbata ndivona nga vone vane mugudisi votodila ngodiwana vakuintroduce mukwena ka game yatuvala na musi vadova vadiwana vakuincha muswana mufukeni enenne nditenda kalori ndiyene playmaker ndiyene face ya vafana ndiyene mntu kanane afara bola riya kunovona mi moments ndiyene mutambi weva afara bola richikokona uvona muswana apolisi achireceiver ravona ravona muswana maseko achireceiver mara ubva chaanchiwa chingo chavona bora dzichikona uya ka left side na ka right side so ndivona unga vone vane mugudisi game ya duvala na musi Canada yeyo free kamanda romisa zvikara zvingisa zvine narine ufuna rozvishumisa mara
vone vane mugudisi vho kolongonya wa tshine vho ri yeso tshinyala. Kha musi ndi nga tsheka overall performance ya ḓuvha ḽo thoma kha mutambo wa thoma World Cup u swika ḓuvha ḽa ṋamusi ma brother swika ni vhudza mini sa thimu ya Bafana Bafana South Africa Tshipembe uri ndi zwifhio zwine ni nga sala ni tshi kone na nga vhona uri musi no vhona game yo thoma u swika kha game ya ḓuvha ḽa ṋamusi zwi nga ni vhudza mini? Ya ndi nga to khoḓa vhatambi vhoṱhe vhene vha vho ḓiwana vha khou representa kha national team ya Bafana Bafana lune na game ya ṋamusi vho tamba nga maanḓa ro ḽiwa nga concentration time. Ndi vhona unga ndi zwiṅwe zwa zwine ri a tea u guda khazwo, so history ro ita ro achieve sa shango la Bafana la South Africa ro achieve ḓi wana ri khou ya kha knockout, so ha sa bva ri no ḓo bva vhonnyi na Canada na yeḓo ḓivha i khou vhilaela sa riṋe ri khou vhilaela, so ndi vhona unga vhatambi vho tamba zwine nda vhona unga o ita zwoṱhe zwine sa mutambi wa bola a tea uri a zwi ite, vho deliver zwoṱhe zwe vha khou tea u deliver zwone, ro tovha ri sina lucky. Ndi pfesesa uri ndi Bafana ine ya vha uri ina vhatambi vhanzhisa vhene ndi vhaṱuku lune ndi khou lavhelela vhathu vha no vhona nga vha polisi vhene vha khou ḓo vhuya kha World Cup ine i khou ḓa 2030. Ri ḓo vha na tshikwadi tshine tsha vha uri tshi ḓo vha tshi na experience tsha World Cup lune a ri tende ra ri khou tamba nga vhatukana vhene vha uri u thoma vha khou tamba World Cup lune a vha na experience mara hu na zwinzhi zwe vha ḽena kha ino World Cup. No achieve what I think uri vho achieve for the first time for the first time kha knockout ri khou vha kha knockout lune ndi wa achieve u ya nga ha nṋe. kha musi ri tshi nga amba nga mugudisi wa Iko Bruce ni khou lavhelesa mugudisi wa Iko Bruce vha ḓi wane vha tshi khou vhuya u isa phanḓa na Bafana Bafana kana ri kona u ḓi wana ri khou pointa muṅwe mugudisi. Nṋe ndi tsoko vhona ndo sedza vhatambi vhane ra vha navho kana vhatambi vhane vha vho selectiwa nga mugudisi wa Iko Bruce vhone vhaṋe vha tou vha uri ndi kochara ine ya vha uri i na nyofho, vha vhuya vha tenda u dzhena vha tshi khou ḓo defenda kha uno mutambo. Ndi dzula ndi khou zwi amba uri arali vha kha tournament mutambo muṅwe na muṅwe a vha u dzhiesa final vha songo tenda u consider a vha tenda u kora, arali vhane vha fara bola vha sa ḓivhi vha ḓo isa nnyi vha 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 sina vhatambi vho athaka, vhatambi vhane vha vha uri vha creativity, vhatambi vhane vha ḓo kona u ḓisa vha ḓo creator zwikhala, vhatambi vhane vha ḓo vha na dzi shoto. Ndi vhona unga a huna zwine ri ḓo gaina zwone u fana na game ya ḓuvha ḽa ṋamusi a ri khou tou vha na shoto nnzhi dzo ya makwalani, so ndi vhona unga mugudisi wa Iko Bruce ndi game yavho yo fhedzisela vha tshi khou kocha thimu ya Bafana Bafana. U ya nga ha nṋe ndi nga zwi funa u ḓi wana thimu ya Bafana Bafana kana shango ḽa South Africa ḽi tshi khou appointa mugudisi vho Pitso Mosimane, ndo sedza vhatambi vhane vha vha navho ndi vhona unga vho Pitso Mosimane vha nga vhuya 2030 kha World Cup arali vha nga tenda shango kana SAFA ya tenda u appointa vho Pitso Mosimane. Ndo sedza quality ine ra vha nayo South Africa, ri na vhatambi vhanzhi nga maanḓa vhane ro vha theletela. Uri nga maanḓa ma brother kha ri sa kona u vha disila fast culture subscribe like comment vha fhunza zwinzhi.